Ömür akında şabıp kelip jelip otur. Idırys bayqadımdı uşu aytışqa eki birde chet eldi kelip otur. Maga qarab küle berbey sözünüzdi Anglizcege qortorup berip oturey. Good morning ladies gentlemen dep alarga da könüldü bolup otur. Idırysga desen ağalıkına jarayman, inim bolsa izzetim, izzet menen qarayman. Жүзүмө төгүп ар айдууге байтыма баалаймын. Билемин го мен сени Өзбекистанда чоңойдун, ошондуктан мен сага күлүк менен караймын. Сендейлерди казагым өзбек көргөн деп айтат. Арзандарын кымбатка бөздөп берген деп айтат. Канча жакын тартса да бас пайдалык сиздейлер көздөп кездей деп айтат. Кыргыз менен казакка уул кыз берген деп айтат. Жакын тутканда болсун ат мингизип чапат жап, жакасына чапансын кулдуз берген деп айтат. Аппактан көйнөк кийинип, актыгы сырттан биленип, бою тузу гайбегим, чач төгүлүп башынан бирок ою бузук айбегим. Канседа айтканын мейли угайын, өзү келип коналган көпөлөгүм азыр мен учурбастан турайын. Alemi, my dear guest, where are you? Can you stand from your place? I say, how are you? I am asking from you guys, are you coming here first time or twice? Here coming the first time in the night in one advice. Our Kyrgyzstan is very beautiful, it looks like the paradise. Oy, İngilizce ırda deyt, ırday verem, dagı bирок түшүнбөйсүң баары бир. Ой, некоторые говорят, что не богатый наш язык, а я им отвечу наоборот, самый бедный ваш язык. Если было бы это так, не был бы эпос наш Манас. А кто против на меня, пусть выходит на цену, здесь поборемся раз на раз. Ой, болмаса өзбекчаям bilaman, өзбекче кошук кылаймы, кирип алып койнуңга юрагиңди тилаймы. You are my friend, my dear, don't forget this my job. You are my guest in Kyrgyzstan, take place on the top. I see the lake and the bright on your eyes. It is good, it is beautiful and very nice. If you keep a friendship forever, 117 unhappy very never. Он сам сказал, Мирлан Байка, ты подожди. Я продолжаю на русском, ты меня не жги. Если хочешь по-турецки продолжаю, так что, братья турков сегодня тоже не обижаю. Ya kardeşin dost dediğin seninle bana benzer, karşılıksız sevmelidir. Verecekse almadan vermelidir. Kardeş alıp canım sağa baradım mı? Canım alıp cennete varadım mı? Aytar bir aytkan oşol şartına könüp berdim aybegim. Makul dep sen da көңүлдү bölüp berdim aybegim. Абирого өзбек көркөм деп оюнду бузбай тыңдаган, кай жерден келип турсам да бүгүн кыргыз менен жыргадым. Чакса болдум өзгөчө, өзбек менен кыргызга бүгүн өнөр кылганым. Ay Azzamat.